Kublai Pibaro. Ni priang sopai pi cek dengan top kubor jengi upet North Cable News. Hasua bingin sedangnya kubor akan kejan mian ni ai kublai samla baro ke belapas ke eksamen HSSLC Science Bat Commerce. Kimbar bakongsan jong kubor menta ketayo kilong. Kelem gedom jong yang dorbar tauan kejela. Nang jelan syuk banyo yang yang dorbar bopura jong kejela. Tungga assembly kejing toket bat audit alor kejing kelem gedom jong yang dorbar tauan batemai. Penkiudor ke Sarkar ke Khajna jong kakiat syaka pran khandai nak sispa. Dawa ke FKGGP ke Sarkar ban sedang tentere yaki smart meter haki office Sarkar Shwaban Raj kipat ba. Wan chakmat ke Skul Laban Bengali Boys Higher Secondary School ban ke St Anthony's Higher Secondary School hagi result HSSLC ke Science Bat Commerce. Bad unong sumar nong pang dagi dawai ken bat ubal pendap ruik kejing pulih kerdan doktor haka Ayurvedic. Kajela Meghalaya kandang simpor biang menta banyo ke yang dorbar tauan ke batamai ne bani kinong tauan bakin syong dorbar hakani ke yang dorbar bapura kajela kabadon hamau diang-diang. Lese hakani ke samoy san senem banwan. Bat kani baro kawanja tang namar kejing kelem kadom jong kani ke yang dorbar kabarang ya caprang kejing pentraya ka. Kadom kabadang sidap tei hapo ke yang dorbar tauan kajela kala klem kensana kapor kumbakat ar bejish teng senya jong ke arpuar trek ujemang arajar arpuar. Badagani kejingja am shimladan bamensau nedu ela kejing im. Kani kejingja kelepen kendit gi bobon balang kam tam habaya kani kadom dang sidap tei dang hati ar benai bad kelepen subas niuru bakala bendon kejing tre tang dep ekakam. U Executive Engineer ke PWD Buildings uba ransom sutengah ulong bahakani kejing kelem kensan kadom am shimladan manua nur ugi ban mensau nedu ela kejing im. Bar ulong bakadi kejing ada kejing ublei bakani kadom kam shimla kelem ha kapor mensengi lem kumta kin bon kinong trei kiban mensau newat bandu ela kejing im namar kidan palat sau pungut kinong trei kibaju trei hakani kejaka. Uba ransom sutengah ulong bakajing kelem jokani kadom kedai namar bakla kiash bapalat bat gijing tei gipaya bat kiwei kibari ban kersyani kani kadom kabakya nyau pauton kim shimlala asyo ban kerda kabalap long sendon kani kadom ban kelem. Ulong baya ke design manchnai ke yang dorbar lale ada ke design associates ke bana Delhi balak mi ibnya kani ke design da ke IIT Roorkee mana kaliang ke tenat mudaru kala ai kejing menjor kena ke design bat kumta la pentre ka kam da ke babot renti ke design. Uba ransom ulong ru bagajing kelem ka dom ka dei namar kejing baklah ka rukom design bawat la kena ka dom kala kelem kam shimla kata apat kiwe gijing tei ke badan kena ke jaka. Uneu executive engineer ulong bakan bahashibon nada phat toket aka kenhun toket ke balat luat ban lap kejing shisha halo kejing kelem jong kena ka dom. Uba ransom ulong bakam shimladon kanu kejing tray tang ban sudep ekakam namar kejing tray barok kalong katkum ki design bat kejing batha bat ula kubur bakledon kejing sya penbor bari ban shna pendap no ekene yang dorbar tauan pi kejing sya ka bashna ekene building la shna katkum ke design ka bale ada ki designer ki jongi bat kene ka firm ka bale ru ka de design associate na Delhi te bat habala design ya kene la airu ban bed ya ke design ke jongki dak IIT Roorkee te habaka pha ya kene ke design te ngiru ngila pha semuda but la pha semuda kemuda kelas study but namar bala vet ya kene ke drawing ke design dak IIT Roorkee te kemuda ko ai ke approval te ngi nak liang jongiru kum ke executing agency te ngiru ngi ya bed but ngi pentre bed kat kum ke design te Hendrai kani ke design pada habanga evaluate nalade mo namang ada civil engineer te habang evaluate dalade let's say kala banlong ba kani ka jingkhia jong kani ka structure ka dome let's say kala khia hadu kata-kata but kini ki bade ban kit ya kani structure kimla su ban kit namar ka jingkhia jong kani ka structure jong ka dome kala long ko men nyo potan ai te nakaliang jonga kani ka por dong in ya pej ke ik bala ban le nak benta kan ki jingjia ban nak kermen scam hi ba ngin weng shwa ya kini ki devres mo kini ki tum kitam ki bala hab te hapo artayo ngin pendep ban weng ya kani ti kata ka de banga kwa ban ong ya phi ban hakaju ka poru ngin initiate mo kumno ban le hakando ka dur bangin le pade habakani ka structure ka la hab ke kumno ngin le kat kum kejing sothu jonga kat kum kejing perkhat ke jongi
mo nagaliang ke jongi mene kami kren balai kani ke jia ka nga susngot ho tang kawai hi imat kani kala bandai kajing baklah ke design jong kini ke expert ke jongi te ngi pade namar ba nga ong pi mene ngimla ban ya ilaj na katu ke design ke jongki ngi suyaj bet kat kum bala ai maki te kata kade kajing sngo ke jonga nagaliang ke jonga to nagaliang ke jonga pade kani ke por la da pi ong ro hakabide bat kani ka mo kumno meno ban pen clear ya kini ki tum kitam ki devris mo kini ki bahab ndrei jing sanga kwa bani thu ipi ba pi uneu kontraktor dang sna menta te habo dang sna menta ngidon haka contract agreement ke jongi kani ke security deposit te yakini ki jinglut jing sep ro let's say mo uneu kontraktor hi uha ban lut ban ba nakaliang ke jong namar ngidon haka contract agreement kani ke security deposit mo te kata kadi ke bang kwa ban ong ipi but tangkawe ke bang kwa ro ban ong ipi la da pipet yakni ke jingjia ijia bai tang hai tui main mandap itu assembly hall te namar yakni ke building padela design hakilai benta kawai ke benta kadi ka left wing central wing but ke right wing te menta mdan kanu ke jing thot hakiwe pada ki part jong ke building dei tang itu hi main mandap lani assembly hall te kata kadi ka bang kwa ban ong ipi hakani ke step sisha kat kum ke jing pej ke jongi kat kum namar ngila te ya kani ka dome portion ngila le na du ubnai February ngila le du ubnai February ya kani ka dome kam tam ki structure ki dei ban kit ya kani ka dome ngila le na du ubnai February hakabide bat kani ka ngiong kani ka curing ka setting na dong sedong ngila pej kala biang na dong sedong kat kum ka poru ka bala dei ban bu ka babu kani kala biang na dong sedong te namar balai ba normally hi haka design ke jongi haka specification ke jongi pi kini ki building material kila ban yo ya ke strength ke jongki maximum 28 days te ngi nakaliang jongi piludi ngila pejlot ngila check lot na dong sedong namar ya kani ngile hau February te by March kala apoi kani ka por mo kani ka bangi 28 days of curing 28 days of strength kata kadai ka bangila check nakaliang ke jongi bandong banduna tang ha ka simen ro kamde namar bangi ngidon pi nakaliang jongi ke piludir ngidon nakaliang jong ka company ngidon pi man ka por ki engineer ngi check yakini ki design ki jongi ngi check yakini ki quality ngidon ke jong ka quality control ka bangi ngidon hangni telong ha ka bidei bat kanika ini kanika jing baong mapi mentan hakabide ini ki jing duna ke simen kene katai kata kan namla ban long lada duna ke simen kene ka left wing ro kala ban kata kene ka right wing ro kala ban kata kene ka central wing ro kala ban kata andrei lada pipet menta kini baro kini hangne baro kini ki wing kini be andrei ka ba don hi ka jing duna ka de tang ha kene ka dome wala baro shikata la kami lenti ba menta ka sinem ki MLA ke jela kan yo bencong dorbar no hagi yang dorbar tauan ke batmai jong ke jela Ndrai kini kejing ang nuot kan umla Satya ban urlong hadian kini kejing ja. Executive engineer ulong ba on omla aso ban sna pendep giang dorbar ha unailar menta kesnem. Bat kan cimpor skong ba pran kendai bena AA ban sna pendep ini ke project kebalamang ha kejing lot kebakot ars pak kat sau klur tengka. Kentai ni mak haduk menta lak kan saya lak flight chok sai kini ke kontraktor na haka jing sisa ki ka ba maximum hi ngila ya pelaj ya kani ka pisa namar ka progress ruk layat kat kum ka progress ngila ya pelaj telong ka basa menta de sang ka furnishing setang kini furnishing kani ka lapoi kum ba sispa nyopo sispa nyopo klur kabasa menta jing sha kabasa kum ta la da kum no kum no ro kala ban poi kum ba pra khandai ban ong ban pendep hau banai August ngam tharai su bangin la ban pendep practically kamla su ban pendep namar nang ne ngathrai nadu menta ngathrai ngin sa delay la kumno sa pra banai la ne khandai banai kumta mo namar batang ban clear ya kanika jabo jaban ru kabla hab kani ngathrai kan simpor kumba artayo Ka High Power Committee jong yang dorbar tauan gejela kelarai bantung ya gejing tokit ke ban clear da ka kenhun mamla balai ne ka third party. Ka ban tokit gejing kalem jong ka dom ke yang dorbar tauan batamai gejela ka badang ya chaprang ha gejing pentrei ha ka balakot ru ya ka IIT Guwahati ka ba design ka project. Bahkan wanle ka audit ya gejing tei baro kenang ban pentikena bagane gejing tei kan long ka basingan.
Lampang yang dorbar tauan kejelau ba met ba lengdo ulalum ke jingilang jong kahai power committee ha kabalawan bani shim bentalang do menteri rang ba kejela u Konrad Kongkal Sangma unang elam keliang persya u Dr Mukul M Sangma u menteri sarkar berkemi ikatanat PWD buildings u ba da sakhyat bahala mari bat kiwe ki he officer kejela u ba met ba lengdo ulong ba kahai power committee kelai tai sani he kabedai ke jingkalem ka dom jong ka assembly bat kumta kala sheme karai bantung ya ka third party ya ka kenhon ke bantok kit benia ke jingsingan jong ke ying dor bar tawan bat kan IT ya ka kai phat lor ke jinglap jong ka ha ka bedai bat ke jingkhalem uloang ba kan ke kenhon ke tokit ke jingkhalem ka dom bat kan tokit ru ke jinglong jingman banlap ke jingsingan jogi jingtai ke beran kaliang kamon kaliang kadiang ibenta jong ke main hall ke kamera terekam jong ulampang u menteri rang ba bat kumju ki kamera ki badan ha ke benta ba syapo Uloong ba kahai power committee kala ajingmut badai ban kentup ya ke Indian Institute of Technology IIT ban kemi ibnia ya ke jingtai bat ladep ru ban jet ki kerteng jong ka IIT Guwahati IIT Kolkata bat IIT Delhi bat neki IIT insajit ban kemi ibnia bat laben syat ru akatanat PWD buildings bagan keren bat kini ki IIT Lampang uloong badai benele ban IT kam kloy ka kai pot kenang bo an la apat ban ya chakmat ban shim sai ki wei pat ki sin jam Uba met balang do uloong bala betha aru ban pesenge ashwa mardor ya kinu gijing trek yang dor bar tauan batamai tak ada baka kenhon toket kan IT ka kai pot bat an om syaru ban weng ya kinu kitiar kitar ka bede gijing kelem jong ka dom tak ada ban dayo ya gijing betha na ka IIT ka ban penlong ya gijing toket Uloong baka high power committee kelarai ban am sya ikinu banabar ni gibriu kibamyo gijing itu bagian led hapo jong kena kejaga kenang bakat ombo yano ha kejingma Lampang uloong ru hadian balayo pediang nya ka kai pot kene ke komiti kan se kendo biang bat yang mentahi ompat laban shim keno karai ne ban lek ke beteng persya yano ru We wanted that the assembly building should be completed. Unfortunately, the mishap that has happened has definitely woken us up as to how things are happening. There has been instances of lots of issues being flagged before the government in respect to the quality of works being under question in respect of various projects being implemented in the state. We never expected that similar situation will confront us while the construction work of the new assembly building was on. But unfortunately, it has happened. We definitely feel, I should say, it's a matter of great regret that this has happened. Basically, it's allowed. But there is a few amount of percentage that is allowed. So in this particular project, 40% of the project is allowed to, subcontracted to a different company for the construction. 40%. Now how much they are doing? They do 40% as per the agreement. An inquiry into verifying where the mistake has happened, whether it is in respect of the quality of the work, or in otherwise there has been compromise in the quality of the work, or whether there has been some compromise on the designing itself, whether people who were vested with the responsibility of designing and vetting were incompetent, in other words. All these aspects have to be seen, and therefore it has to be incumbent upon the government to have a completely a dedicated team assigned with a job which is capable of looking into all aspects from technical perspective and give us an independent report. Now we have decided also, which is very, very important, a third party audit who will give us the reason why or the reasons of the collapse of the entire construction. They will also investigate about the entire collapse of the dome, and at the same time they will also look into the strength of the other areas like the left wing, the right wing, the corridor of the main hall,
and the reception area and the chambers of the speaker, the chief ministers, and other areas which are in that floor. Also at the same time, which are on the ground floor and below the ground floor and the basement, if there's any. Now, we have decided also to ensure that the institutions which we will be calling them for the audit will be basically from the IIT teams. So we suggested that we empanel. We suggested that there will be 3 IITs. One is from Guwahati, one is from Kolkata, and one is from Delhi. So any of the 3 IITs will be selected. Depends on the readiness of those IITs who will be conducting this audit and investigation as far as this case is concerned. And we have requested that we would like to get all the reports as early as possible so that the next course of action will follow them. At the same time, the work, especially in the main mandap, in the main assembly building, will come to a halt till the report comes out from the audit team. Rang ba uday ban hiar sukino ne ban pha toket ha ka CBI halor kani ka jingklem nagaliang Konrad Kongkal Sangma ulong banala dehi unam shimrai ai la uday ban hiar sukino na em nrai ki MLA jeng ki sangsan pertai boper ki badan ha ka sarkar senrap lang ki ban shimekarai namar dei maki ki bla JDU ban long menteri rang ba ha ka bedai bag jing keno bau kontraktor basna ya kani yang dorbar thawan uday ujo hiu kontraktor ubate ka office terekam jong keseng NPP ha ka jela bat ubate ru ya ka PA Stadium hari lom garo nakaliang u Konrad Sangma ul pensyai bau ne kontraktor shimlatei satya ka office jong ka NPP bat kani kalong ka babakla shibun ulong ba ka jing yo kam bante ya ka PA Sangma Stadium ka shong bet ha ka jing tap tender bat uno ula ban yo ka kam lada ulong ubat tebet ban yo ka kam kat kum ka jing tender la ka bayat kat kum kelenti ka badai. See, those are tender processes that take place, and those tender processes will process as per the tender documents and as per tender requirements. So in that, it could be any contractor who has the thing. I mean, they have a record. They have been working. They have constructed massive bridges over, the Brahmaputra. So obviously, their credentials are there, and based on that, they must have applied, and they must have got. That's a procedure that's normally followed for any tender process. So that has nothing to do with me particularly in that. It's a tender process. But since you asked about NPP office, I want to clarify that that's completely false. Well, first of all, inquiry has to be done by a technical body, and that's why IIT has to come in, and we are going through the details of that, and we have to await the reply and the report that's submitted by the technical institutions that are there. And in regards to me stepping down, I think it's the coalition partners, the MLAs. The MLAs will have to decide that. That's not my decision to say whether I'll step down or not. So it's the MLAs of the different coalition partners that will take the call, because they're the ones who have elected me. So they're the ones who will decide. Hadian ke jingpau pertai ke jing pentrai turmur ke sarkar MDA haga batai ke interstate bus terminus ha maulai mauyong. Badang haki kendat sengi belala sa ke jing hapno ke tunum bapelun ne ke dom jong yang shong dorbar tauan ke jela ke badang dan hapedeng ke jing pentrai. Kalapen kendat benriau ya ke babun kinong shong ke jela bad kania menta lekse kan long kapang ke baki sengsan pertai kamtam ke badan kaliang persya kini tai bha halor kini ke jingja. Hadin ke jing kentho jagi babon halor ke jing kelem no ke tunum bapelun jong yang dorbar tauan ke jela ke bakia nyu pauton. Kabadang dan hapadeng ke jing pentrai bantai temayaka ke jing lut ke bakot sispa nyu punyo poin nyu klur tengka. Kabelaja ke step senya jong ke arpu arterik metau benah jemang arhajar arpu ar. Kawai ni kesengsan pertai kebadan kaliang persya kata keseng kongres kelami pertai ban kentho kene ke jingja ya kene ke jing tai temai ke yang dorbar tauan hamau diang-diang.
Habakran kinong patay kubor kinong yalam jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kilakan thok teng ya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance balam kemat keseng NPP. Hapo kejingilam Konrad Kongkal Sangma kum Menteri Rangba bad uba prestun tensong kum sembut Menteri Rangba. Ka Kongres kalaong bagani kejing kalem jong ni kedom ka penpau pertai kejing trei torti bat kalong kejing ja ka banang ni syakhamat ka ban pen artatien ya ginong syong shnong halor kejing syampang kita ki officer sarkar ya ki balaben syat aki bantai ki weipat ki project ki bahaya jong ke sarkar. Ha ka baydai ba kejing ai kontrak bantai kene ke yeng ka Kongres kalaong bakat kum ki kendon ka company ka bayok kontrak bantai. Kamla ban ai kontrak kala syaweipat. Henrekat kum kejing kenok keseng Kongres laong balalap yakisaki baga UPRNN Limited kala ai kontrak kala bantai kene gayeng syaga BRC Limited ke bana Asam ka bampat jupentrei bantai ya kum kini kitnom bapelun. Hakabaga dome jongka new building jongka Meghalaya Legislative Assembly kala hub kabangis ngul ngok kalong ba hadin bala kol tendar ya kanika building jongka Assembly. Nakalian kanika BRC Limited kepada ka subkontrak. Kadika wei na company ka baya simbenta haka porthat tendar. But kila sya rejected namar ba kimdon experience haka jingide banshna yaudum. But kimdon experience haki babun na asya ki building ki bakum kini. Kani ka basngulong ko long ba ka company UP kepada ka RNN Limited. Habala kol ke tendara ka donor ke basis pa 100% crore. Ka bathap duna tang his par new crore ya fer khat fra crore. Ne still consider ye ka. To kamli lai namar bakadi ka bakut minimum rate. Tenre ke balengo kumno pada ka PWD building ka sya ya ka BRC Limited bahkan trace of contract. Habakam don experience barisna yek bakum kini instruction. Kata kadi kawai ke jingkeli. Kebaar kalong ba nakajispa ar punyu kuror. Ngayo iya ka jing I statement nakaliang ka building lese. Kabagi ong bala apply bisa sispa new kuror. Naga arspa khat kuror. Tila dah koli ka tendar sis pak 100% crore. La thep la ai hau breu but ai company ka ba good sis par new crore. La siu sis pa new crore. Ka pemut ada revise ya kanika? Tenders. Ya tenders. Kari revise kam di tang crore. Tam di tang lai crore. Sis par new crore haka fast revision. Ka isgrade cha ka sis pa prapuai crore. Naka sis pa prapuai crore kumbapau hagi jing tho kadi ars pa khan nyukur kajanya per 50%. Kabumut akajing sisa la deban yo ki best company ladangi ay kat kodor ars pa krur tam ngarasai ngayo ki best company in India kibagim don problem makajing dei batka quality te kita haru kadi kawai ka jingkeli kumno pin revise sispan nyukur ban poy hadu katika amount. Te nakadaw na kalyang jungi ka Congress Party ngisngeu ba kanang bakan syai. Mano ba idon benta mano bomidon benta. Kan bahahi ban constitutive inquiry ne ban ayat aga central agency bagini inquiry kanika kam ban lap. Namang isu tho ba ka IIT Roorkee kadi ba pen create design the best IIT in India. Berkumjuro kebapentrei kani kadi ka PWD building jong state ke jongi. Haka ba engineer wa depa ka clarification. Hadin bala jiagi gi. Ngangai ba nakaliang ka PWD building contractor kin habani kon solve from time to time ba office jong speaker. Tengim ti bang ni habenta manu bayi dan mata manu pemilihan menta. Teknang bakan baik kan syai kan bahahi ban konstitutif daka inquiry. Namar kat kani kepisah kamdi ke besuk. Maka jing kwa jungi kelong ba kani kaju ka company BRC Limited ka baterai bun ki project kadi ka polo mo juga muda bagi wi ki ade ban stop. But they ban blacklist, but they ban konstitutif ka inquiry.
But kapil di building rukas ngau kumbakalong kapau incompetency. Kasapoi kapor bagi bapun kisah government scheme kingdom syasyu ban penteri dak kapil di building chungi. Ila spoil ka state as a whole. Yang sego ba kapil di building ru kalai ban review jingi di pakai kam. Kajing ai ka jing ban syai jong engineer ubadon hasait barok sikata. Let's say kam dadon nongrim than ya. Hajing syai swaban konsol kadum ka bakiatan tu ulah di ban keren em berkai ti rorki. Baru minister, baru state government, baru speaker, dan rei ka sulong tangga jingira rabjot. Lampang ke yang dorbar tawan ke jelau ba amet ba lengdo ulapan pau ya ke jing artatian bat ke jing bamhun halor ke rukom pentrei ke yang dorbar tawan batemai jong ke jela. Hadin ke jing kelem jong ke dom bat penpau bakalong ke badan kam bantung ya ke jing toket ban lap ke jing syabaro halor ke ne ke jing ja. Lampang ke yang dorbar tawan ke jelau ba amet ba lengdo hak arpulai terik jemang arhajar arpuar ulapan pau ke jing kendet bat ke jing sobenyau halor ke jing kelem ke dom jong ke yang dorbar tawan ke jela. Bat ulong bakala bandai namar ke jing bambiang ke rukom design ne ke jing penwandur bat ke jing bambiang ke rukom pentre ke kam do kontraktor. Uba amet ba lengdo ulong bah ke jing snow ke jong kala bandai ne kini art likidau. Nrai ban yo apat ke jing syai ke bepura kalong ke badan kam bantung da ke kenhun toket ke belat luit ban toket benya ban lap ke jing shisha baro. Nalor ke nie dairu bandan sekawe ke kenhun ne ke third party ke ban kemi benya ke jing singan jong ke jing tei ya ke yang dorbar tauan ke batemai ke badan hakaliang kamon bat liang kadiang. Haka bedai bagi jing keno bagi company ke balasya akan taj ban yo ke kam hak por tap tender nrai kalayo apat ke subkontrak ban pentre ke kam. Nakaliang uba met ba lengdo uloong bo ensara ke nekamat ke jing yalang jong ke high power committee. Bar uloong bagi de bandan bet ki ban hab ban shim ke jingkit kle halor ke jing kelam kensan jong ke dom bat kencong hak sarkar bagan le ke beteng e. Ulia thu ru ba ande jurep dala dia rengkat bat menteri rang ba ke jela ki dekat ke high power committee ya ke jing tei ke yang dorbar tauan hamau diang-diang. Bat hadian ke ne ke high power committee kan sasyong jing yalang ban shim ke raya ke ke beri ban le nang ne sakhamat. But kejingja kalau ngapa pelungo sibun hadu kata. But hadin bang layo kejingja layo tip ba jing tua jong kani kadum kelalong kaba ba kejingjot jong karo kelalong kaba he. Te hak pemerintah yang susung nak jonga ba don tang atli igi kawai kala bandon ke jimba kala nak yang jong ke design ya ke construction bat kawai pat kalong kala bandon ke jinduna nak yang kontraktor hakawe bat ke construction dia hakawa design kalong nak yang jong design associate consultant ubalet mau nahap ban diklik la kadong ke jinduna hanta Bana kalian ke construction part kalau nak kalian kontraktor bat kiba monitor bat kiba page ya kajing tray hang tai po assembly te nak kalian jong ahi ga so ban ong ba wat ke HPC ka part song na sai nginang simi ka rai na susngo ba ngidan kam ya ka ba ngin wat ya ka tulong jong ka daw ba manu ban haban simi ka jing kli alor kani ka jing tua jong kani ka dom tak kalong ke bahkamat ke baar pat hadin mangi ladap banwat ikini ki baro pat bangin beteng ya ka jing snai ya kani ke building de bandon de third party audit ha ka be de bat structure ka baladap sna ka bakram jot bat ya kitu ki wing baro artli ka mot ke left wing ke wing ke ba right wing rukum jo di hadin kata ngin salak ban perkat ke ipat baginan ya cakma ngin hab ban wat ya ka daw tenrai jong ke jing hab jong ka nika dom kabamut kandon ka kunhun tokit lada kalong da kadung ko bodiru ka bangin lap ya ka jing sisa no ha ka bedebat kan ni namar baro ki lelut na ka pludi building nado ka monitoring baro nadong sedong ki lebe na building tengah trai baro ki long po kan no ki layu ne tangka ka dor ki tender te la makla ka basis pa ar punyo kuror makla
ladang ban ong hi bangin sna kumju hi kumtu kamot bang along tangan su omit klia da de sabanu wono won sna ro kamam along lada la ban pelong ro ngasa kelak kelam be tang si mo de te kabam la long hi ro ban le kata bat aga ji sisa kai ya smooth ba bar khoi kajing lei ban monitor kajing lei jonga satai ka long ban pentikna ba ka jing ya ka jing te ka de ban ya ka kum ko por balabu na kaliang jong ka department na kaliang jong contractor bo de pendep gitu war khoi on time ka kum ka bar chat ka bakilabu kajing lei jonga ka long ban pentikna ya kata namar ba ngi kwa no ya ka ban yo ya la ka house jong kata ka de role ke jonga ka bangala Don kata kajing pressure. Kini bapak kantai ba, dia berpedak keluar kat nakam. Aduh pusing yang bakadai berkajing saya kerja ke bapak long penting klaim sang ini kedua mat kampak don kajing song scam dong kedua no foundation bak penyan buat. Kami bakadang ngamdan kum kata komplain bak nakaliang kontraktor sing ong ire ka. Kata ka song step engineer jubab kata ka. Kalau udang kata la de menyetu ini. Ngani kamdan ire kata kajing te tengah banong ire kata. Kata kalau nak kalian perlu di department bahkan pet menonton madai maki ki balai kata nak kalian jangan ngam orang orang kata pet tangka construction ke dia punya sama kalau monitoring ke dia nak kalian joki ngam semua maka kambiang ke design no ngakam ong kata design please don't put word into my mouth, that is very wrong, don't carry out this news. Either it can be design or construction, these two reasons only. Well, don't put things like that in my mouth like that. Da ka jing sngo kya halor ka jing mi ki kubor halor ka jing keno bajle ki kam bamsap akitanat sarkar. Kinong yalam jong kinyam kristan jong ne ka thain rilom khasi ba jantia hagane ka kenti ki lekhot ka jing yalang ya baro kinong yalam jong ki sengsan perthai banyatai halor ka ne ka benta. Ya gani ke jingalang la penlong ha ka ar penriu terik mentau benai jemang arajar arpuar ha bianchi hall ka badan pelau jong ka yeng meneba jong ka balang Katolik ha lat nyukra ha ganong ba shilong. Ka khasi jantia church leaders forum KJCLF ha gani kesngi ka lakot ka jingalang ya bro kinong yalam jong ki sengsan perthai ki badan ha ka jella. Ha ka balasaki ka jingwane shim bentar renti di ki babon ki sengsan perthai. Batang arteli ki seng ki klempoi ka ni ka jingalang bakentup ka Kongres bat ka National People's Party. Ka jingkhot ka KJCLF ginong elam jong kiseng san perthai shkene ka jingelang kalong bani selok bat ki komno banwan ra action shar khadar ka bokoj bat ka balat ki kambam sap ginong elam niam hagani kisngi kila banjor ginong elam seng san perthai bakin penti kena bahaki senam banwan ban penyo ka sarkar ka badan ka jingkit kle na ka benta ka baha kamiat ginong song bat ka sarkar ka balat ki kambam sap Kibalawani shim bentah kene ke jingalang hakini kesngi ki kentop yu Dr. Mukul M Sangma na All India Trinamool Congress uba AL Hek na kaseng BJP uba KP Pangyang na kaseng HSPDP uba Adalbert Nongrum na kaseng Knam uba Auspicious L Mauplang na kaseng People's Democratic Front. We pray and wish for a corruption-free state, and that corruption-free state starts from me. Let us not look to other parties. You are corrupt, you are not. Starts from me. Let me begin a corrupt-free state, then the whole state will be a corrupt-free state. Ki concern giving ibu khmat jong ki kelong mainly lightly, lai area. Kawai kelong ba ngingi de ke judge ben riu ko bat riu teble. Tikiri party bat ki nong mi khmat ke jong ki devan long ki bre ko ba kan mau ya kata ki babo ya kata khmat kum ki briu ki batte briu tu blai ki ba kum no ka jalla ki jungi ke devan long ki kam ki jam ki bekile ka long halong ta ka nong rem bat ka ar ka long ba ki devan long ki nong mi khmat ki ba non kam hok ya ke jing mut cho prakhat ka bo bleu la a ki jing mut cho prakhat ka ba kin pe ye ga jing ye ki e gi jing don kam ke ba manta ba khmat immediate kita kilong budon kam han rai mde bikin sipan kut banong ba ongi ngi tan san snem lemne ngi tai ding dei tan sitam han rai ki posnem ka future ka lawe jong ka challa ka sham ro ti ki ki kino ki nom bi khmat jong ki pajba ki de ban don ka ta khmat ba ki de ban seng ban bo ya ki nong rem jong ka lawe jong ka challa ka jong ka balai ka long bang ibu akhmat jengki ba kumno ke deban
ya le do yap le ba kem de ban long ki ba bam sap di tengah pisah bam sap ya ka por bam sap ya ka kam ka jam bam sap ya ka power authority ki ba bon kam ke jing bam sap ka kla ban wan ka ba ban jat ban pra ya ka im lang sa lang ya ka jerlah ka chingi pro wai te ku mengi I menta namar ka jing perkhat tang ya le de tang parti le jong kenang paj ki parti kenang wan ki parti ki ba fair keni ga bakut shanu kan yalam ni ga jaj ban riu ga jong dan rei ngi don ga jingkermen ba lo da ki nong yalam ki don ga jing e ya ga ri ga jing e ke ba shisha kam dei ha ga qualification ga jong ki kam dei ha ga spa ga jong ki ga jing e shisha ga concern ya ga ri ga jaj ban riu bat kin pen pa ya ga ta om tang ha ki kitin re hakikam te ngi kermen ba lese kin ban ki jingkerla ki jing ba ha ga ri ki jongi ha ga jaj ban riu jongi bat ga state jongi bro ko Ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance menta katayo kalarai ban kentiu no eka khajna jong ka kiat IMFL ka banlong nado line saw na kasispa hado prane khandai na kasispa haba pentebru bagane ka degsen jam bala shim ban kentiu ya ka jingyo lum khajna ka jela ka bala ban kot syaka arpusan klur tengka Ka kenhuan menteri kebelai kendo hak arpusan trik jemang arhajar arpuar kala shim karai ban kentiu no eka khajna na ka kiat IMFL kumshi benta ban kentiu ke jingyo lum khajna ke jela sa arpusan klur tengka. Menteri rang ba ke jela Konrad Kongkal sama uloong bagadau ke bala penlong ya ke Sarkar ban rai ban penkiu no ke khajna jong ka kiat kadai hadian bagi we ke jela ru ke ban penkiu ke dor jong ka kiat hakini ke benai ke bala lej. Uloong ba ke jing penkiu ke dor kan long ya ka kiat pareng boper ke ban sedang nado lai nesau nak sispa hado prane kendai nak sispa. Kesarkar jela kala aju menjuru ban penkelai gi kendon jong Meghalaya Secretariat Service Rules syajar kendai sepak kendai puar. Bada kejing penkelai ya ke kendon, lapan ko board hak Chief Secretary Bantung ya ki Head Officer hak kerdan Under Secretary, Deputy Secretary, Joint Secretary. Menteri rang ba ulong baka kenhun menteri kala rai ru ban menjur ya kejing penkelai ya ke Meghalaya Agriculture Engineering Medical Rules ban kentiu shushu ya kejing kentiu kam na ke arpusan na kesispa syaka laipo na kesispa berkesorkar kala rai ban penteri kam ya kejing penkiu tulap ha ka All India Council of Technical Education AICTE Hakaba laipu arngot kino hikai jong ka Shillong Polytechnic bat kiwe-kiwe ke bala pendap igi kendon jong ka AICTE ken yo no ikutulap kat kom balabo da ka AICTE. So basically the point is that in the past few months we have seen that the rates have been changed in other states, especially neighboring states. So in interest of ensuring that we get more revenue, we have reclassified the different brands and also increased the price on some of them. It's a long list, but all it means is that alcohol will get slightly more expensive. But at the end of the day, because there has been a increase in the rates in the neighboring states also, we will also end up earning approximately 25 plus crores additional revenue through this decision that we have taken today. We have also decided that there will be implementation of the revised AICTE scale, which is the All India Council of Technical Education scale for faculty of Shillong Polytechnic and others on the transfer to the Directorate of Higher and Technical Education. This basically means that the AICTE pay scale is applicable to those who make certain qualifications, and there are about 32 in these different institutes who are qualified as per the description, and hence they are mandated to get the AICTE scale. So this is slightly higher than the state scale. So they will be, government and the cabinet today has taken decision that these 32 individuals who are faculty, who are
qualified in terms of the AICTE guidelines will now get the AICTE scale of pay. Namarka huri hura ke bami jaka kapot haga distrik West Khasi Hills. Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ula pentep ba ula de penekren bad Menteri Rang Ba ke Assam Himanta Biswa Sarma ba unle ai no aha ke ban pha pensange igijing pen ibor jongki pulet ke Assam. Habaro kisnong kapot kenang ban Ailat ya kum kini kikam bakin keta igijing persang jongki arteli gejela bane penbet no ya gijing ya ka japot. Menteri Rang Ba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ha ke arpusan trik ujemang arhajar arpuar. Ulaong boleh keren bad Menteri Rang Ba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma badi ban pensytam ki pulet Assam ke belak tak akti ki pat ba kam tam ki long keme ha ke snong malangkona. Nalor kani ulaong ba Himanta Biswa Sarma ula keren ki bor penyat distrik bad ki bor pulet ba kum kene jingja kan yai jashu. Konrad Kongkal Sangma ulaong ba sarkar Assam kelbatha ki bor bere kimi ban pensytam ki pulet ke belak tak akti ki breu ha ke snong malangkona. Yeah, we have asked our police to investigate on this issue, and last evening itself I had a discussion with the Honorable Chief Minister of Assam, and he has assured me that necessary instructions will be given to the SP and the police of the district to ensure that these kind of situations do not happen again, and we need to make sure that whatever the situation may be, we need to handle it with care, and we need to show restraint. And he was also concerned about this issue, and he has assured me that he will get the necessary actions done in terms of informing them that these kind of incidents should not happen in the future, and the police will be asked and informed and instructed to maintain restraint, especially keeping in mind that discussions regarding the border issue are still on. So therefore, to avoid any kind of confusion and any aggravation of situation, these kind of acts should be avoided. Ha kawai pat kaliang Konrad Kongkal Sangma ule thu baga kenhun toket kebalat luoj hapo kejing kemi jong justice belasong thaj URN Mishra kebalat toket alor ki kenrum kenram HKM EECL kala ajing mut bade bandon chairman kam managing director CMD ne CEO Bapura ban penyat bet iki kam kejam jong ke MEECL ule thu ba ke MEECL kadang bishar beniak bahai kejing lap bad kejing ajing mut ka kenhun toket Komisi Benta ban pentikena ban peniat bet ikur kom pentre kam bathamai ya ke MEECL. Bad shim lalap bandon kanu kejing bakla ha ka bede kejing thiet gitiar gitar. Nalor kani uloong ba empat dio ban pule benia ka kaipot kabala IT do justice T Vaipai. Ubala toket nalor kejing syasiat unong yalam barem ka HNLC uba cherish the field thankio. Ha ka khalai trik unailar arhajar arpuwe. Bat kumta ya kene ka kaipot la IT syakatanat political bahkan kemi benia aswa. No, we have not been able to. Yeah, it's a very lengthy report, a very detailed report is coming. So therefore, the Home Department is going through it. Political department is going through it. So therefore, once we go through it, and then we'll take it forward. And the findings basically are on the line that there needs to be the procurement policies that were there are very, very obsolete, very, very old. And therefore, there needs to be a process in which this needs to be reviewed and new systems have to come up. It also mentioned about the fact that even from an administrative point of view, there needs to be more focused and more full-time leadership there. And therefore, they have submitted that there should be a full-time MD or a full-time CEO that should take forward. And the departments are examining all those aspects. And a number of 3-4 other things were there. But in terms of other aspects of procurement and all, they have not found any wrongs in any of them. Ha kabede bagajing sedang keseng BJP ban pensapriang ngi kubor persya ek sarkar MDA leng ba ke social media. Nakaliang Konrad Kongkal Sangma ulong bakinong yalam ki bahakli jong ke BJP ki deban pha ek kerwo ke basai ba kim tresho ban kersan ya ke sarkar Jela. No, as I said that if the coalition partners feel that, then let the high command of the BJP send the message that they don't support the government. So as long as the leadership of the BJP does not write, there will be people talking. There could be so many members talking, people who are not even part of the governance process in any way. So those are there, but I don't think I need to comment or react on comments made by these individuals. Menteri Ketenat Transport ke Jelau ba dasakiat bah lamaria.
ula pentip bagadaw jong kajing jeren kajing te jong ke interstate bus terminus. Kadai tang namar kajing lang jong ke hagi benta jong ke tunom, haba penti kenaru bakani kajing te kadai ke basngan, bat ke bamdan setia kanu kajing mai ki brio ki barung bami hakane ke jaka. Ha ke arpsan trik jemang arajar arpuar menteri ketenat transport ke Jela Meghalaya uba dasa kiat bahala maria. Rengkat bat kia officer ketenat transport bat PWD roads kilalik jurep ika jenglong jengman jong ke ISBT kebadan hamoyong. Bat kamtam benpet ika jaka kebeladon ke jengjau Habai keren beginong patai kubor uba dasa kiat bahala maria ulong bagadaw jong ke jengjau ha ke ISBT. Kadai namar baga jinglang jong ko haki benta basyalor, bat habakane ko kam shumlayo ban mi syabar, kum taklak sam lang ba ka wei jaka, kabadan gejing orpat ke barit syapok ke kamera jong ke ISBT. Ulong bakane gejing ja kamdai ke bahe satya, ni ke banbu gejing ma ki pat ba ki barung bami hagane ke ISBT. Une menteri ula pensyairu baga jingbo igi kenjapong bat deri, kadai karukom shnai gejing tai kat kum kene kejok ke bamenta. Kenang bakat omdan kejing tengku apdeng kawe kejing tai bat kawe pat ha kejing penia solang yaki bat kejing bo yu pong bat kejeri kanyada kado bilat manlat na kejing orpat uba dasa kiat bahala maria ulong balada don kam on satung ya kenhun toket bat lada i don kam kumta on tung ya kenhun toket namar ba kejing jau jong kam dai ke bahe bat kan don ru kan no kejing temu ban pensanget trikam ya ke ISBT Niru kadai ka joy tambah ngasukwa ban asyo ya iwei paiwei inong mo inong pendon kam kinong yai lenti lengba kane ka ISBT ngasukwa ban asyo ya piba kamdon kanu kajing kamdon kanu kajing mdei pendon kanu kajing shifting happy pendon kam kene kalong safe kalong secure but nagalyang jongiro lada don inono problem la shal sing ngabar ka PWD department rangkat kiwei ki perlok nak department jongi ke tim jongi ke badon ngin don hi ka jingkit kle mdei tang mantam de tang la shai kat ba kadam don hang ni mo ngin don ka jingkle ban ya pejlem te but sakawai ru ka kenun tokit ngin pej lada I don kam ban le ngin sale mo lada min don kam ban le te ngan ong pi ba nginum thungra supen bon kam namar ide very minor issue iba mi hang ni ha kabaidai bat kejing syashim kabu kinong let no one ha ISBT ha kabaki kali kamai kila o doreki nado praspa tengka hado syajar tengka nakaliang uba ada sakiat bahala maria ulong baun selum mekejing yalang bantek laka mekejing syim kabu kinong nyak kali bat kadi bandon kalat kelenti ke ban pensuk ya kinong syong kali bat kumjuru ya kinong nyak kali ula bataru ya ki he officer ki bakmi ya ke ISBT bagi de ban pet benia ahlor kejing ut jeng nam jongki nonya yaki kaliket mar giba la shalum pisabian ars pa tengka hagawe kenhun hapo ke ISBT badulong ba amdai ban ailat iginu ki kambean badi ban le da ke bateng igi badan kti hagaban lum pisabian ha kabaidai ba gejing bampat pentrikam ya ka prepaid taxi booth kabadan ha ISBT pan pensuk i pat ba menteri sarkar ulong boleh kendo ka kenhun kinongnya taksi namar bakidon ni kikat to kini gidaw kumtala ai por shwaiki badshan on se kendo biang nyaki bad on sabu no da ka por na bantaban pentrikam no ya ka prepaid taxi booth as soon as possible namar kani kadai ka wei ka issue manta barok be kia yu ngale ngani thupi man ka step man ka singi ki phone call mana ki taxi driver bad nagi nongsong taxi ro ngila banong kiba karpar ro don hi kiba mai ro don hi kiba pensngau ro don hi te kadai ka ek badon kam dengan suong pi hang ne bakat bakloi balang ini syong ini penbait kum no banle bat ngin persangkat balakum ba omo pi ban te lakam habide bat kini kiret syong taxi kham bakin sung hoi ngi sutu ka jingwan kane ka ISBT nang taishane ka khta ba wat ki taxi driver ki jongi ro ki bapli ki don hi ki ba ma bat ka kani ka kajing kala ka dorong phneng sibet sharum sibet cheneng ka khta ba ki bapli mdai ki basuk ma te ngin ha ban pet kano ka solution ka mang se khna ba ki nongshon taxi ro kin suk kinong nya taxi ro ki suk kada ka kamram ko jing ban le te mentahi ngam pat la ban IP ka solution ka batikna handrai ngin nang wat kalar ngunti ka kamram la ai hangi haterpeng jongi kadon ngi ha ban wat kilal tikat bala
mo kenamot pensuk yang mentah Ini pada kalian kini nongnya taksi yang bakal don pakai ka counter saya beli ka prepaid taksi booth. Hado kan prepaid kamlo yang mereka kenapa bukan warai ikut subhan mat beliau lagi kuat balik situ kisim ketiket nang ke kamut kemun kamso bagai siu arsa nilai sa ita ka dor ko ngalai kenduk ha gajing syang ngalai kenduk bat kini ki association ke bang penya ikate counter dei nakaliang jongki khendiat mo ngilai marsendap alot ya kadai ngi penslur baik ba mde tang ka ketika office jongki ni ki taxi mo ki dukan ki restaurant ki toilets ki parking lot marsendap alot hi nadu managane bal ong ki banai baladap swa ka budget session jongi nadu pada balot hi ngi nakaliang department ngi ong ba sedang no handai ki bapli ki ba don problem hang ni kindia don problem mau ki don ki lala ki jong ki daw ki bangim la ban kier te ngi happy ban ai por ki bapli te pat ka association jong kini ki taxis ki bedon nang nero ko ke bangila ai khanang ko jaka ka ba kumba ki kerpat magin pan pendan kam prepaid mau kumba piong ngila ong yakiro ba sedang kat ba kloi bela handai na kaliang jong kiro ki bapli imat kadang don ka jingduna ki ba mau ka ba ka jinge ban sedang ki ki ba tip tang makihi ki ba ngam tip kai te ki pan por tang ong to happy pidon kam ya ka por ban supen bor le bor pi kam ya hap shim ya ka por ka loi tang ba le kat bakloi bala as soon as possible operate no eka khnang ba ki phi kinong ni taxi ki badon lang bat phiro kin suk kinong song taxi ki jongi nang ni ki ban lai keleng ro kin suk kali korang ba kini ki kali buat kit mar nang ni di ot dia kata kajing salum bisa bi ars pak tingkan kin ya ka ba tip kata kun kadai ka bana ai munum ai bor ki ro munum ta ku sa ars pak tingka te mo kene alor kene kajing bisa bi honestly kane ngarong nang shu ajing tip menen ngatra na phi ngayo ajing tip lang ba kini ki broadcast ki bami ndai nga klem jutip ba ki don kum kita ki kunhun bi anyro ki ba persyang ban shim khajna ne ki kali kitmar pen hermar hangne te kane ka ek dai ka ba ka bam dai ban long kum ne mo ka bam ya hap hi ban le ru namar ba ki artli ki parking lots ngila alot ya ki artli ki kunhun ban penya le bat ki wei dai ki yu te judge bangila tip judge bakila don ki jing yathu kum kita ngin sa persyang ban wat ya ka jing shisha manta te lada don kino ki ba shim shisha mo illegally ban shim ya kine ki jing shim na kine ki kali ki buan lot te ngi haban panasheki mo namar bakam ya hab ka department ka klempa mano klempa eki namar ngila bu de ki allotment ki batikna lang bagi procedure ki babaji te lada jaba don shisha na mangarung aku mau ngapi meneng ngadang yo jing tip menen habe de barkane ka jing krong illegal jong kini ki kunhun ki bangingim tip dai manu te la jaba lap shisha baki don te ngi haban shim action ha ka wei ka jing jab ishar khai bha ka balaja ha ka shnong sabuda ha ka rat nong tung ka wei ka long kme bat wei urang ba breu ka layap asyan kat ba ka wei ka hybrid ka laman saujor na ka jing sha bom da ki kenja tiar ki banep ha wei urang ba yau bala subajor ba udai ubaran ka jing duna ha ka bor perkat ha ka wei ka jing ja ka basngusi ka wei ka long kme bat wei urang ba breu kla kla no bat ka wei ka hybrid ka laman saujor hadian ba wei breu bala tu kerteng kum ushel tiroi mukhem ulatiat la bom ki di kenja ki banep kani ka jing ja kla ja ha ka step jong ka arp santri ujemang ar hajar ar puar ha ka por kum bash post teng ye ha ka shnong sabuda ha rat nong tung ha ka district riboy kalong kme ka bla klat no hasyan kani ka jing ja kadi ka bla tip kerteng kum ka kong dribon mukhem sapunyo snam kerta bad we pat urang ba abreu bla tip kerteng kum ba rilan mukhem sap kandai snam kerta ula klat no hadian bla pin ke diu shanai grams hasilong namar ka jing mensau bla jur kat ba ka we ka hybrid ka berangkat ar snam kerta kala mensau jur badon hapdeng ka jing sumar kat kum ka jing tip beliau lum laong ba uni ubreu ubala shop bala bom ini breu udai ubaran hapdeng ka jing duna ka bor perkat bat kita ki bala klat no bat kini ka kena ka bala mensau kidai ki bahayeng jong uhi Nagaliang ki pulit ka maulas nai police outpost hadian begli ojeng tip kilalet marmar shakani ka jaka bat ban shimtino ya ushal tiroi mukhem ubala syakem bat la IT pat yush ki bor pulit bat ya ki mensau pat dapen kit no marmar hospital na ka benta ka jeng sumar kabakam sngo si sho ki bahayeng jong kini bal klat no Kelajaru tang nomor kejing temu ban tuklar ki pulit ka Asam ki badan hapok ka Sabuda Battalion Outpost ki belatmu ban shimti kini kejing ja daga bemut ban shim mukot duma badru ban ra ekamet jong kini kelong kemi ban de eka post mortem sha Asam
Hendrai namar kejing tuklar kaba mardor jong majestor hakane kathan kabahap aga distrik Riboy. Lala ban penbet hakane kejing ja bad hadien layo ban rai kemediap jong kolong kemie shanong po civil hospital ban le ke postmortem. Bad ya kamu kod dumah la ujor ha kamau la snai police outpost. Ka Joint Action Committee jong ki khatwai teligi shnong kathan apa Shillong ha kasingi balang jong katayo kele kendo yu sembut menteri rang ba kejela ubade khmiru ya katanat penmi boarding uba preston tunsong. Ban pha tuklar halor karai jong ka MEECL ban penkenria ya ka sha ka wei pat ka subdivision ban yo ekajing sakri jong kani katanat. Kini ki khatwai teli ki shnong ki bakentop ek shnong nongrem sado mau kriya east bat west kalat jam kamar banyang senyong karet mau nyau kebanyun kepom luam ke mau nyangla bat mau rashe kelepan pawe ke jing benyau halor karai basendat jong ketenat MEECL ban penhap no ikini kisnong na ke jing sakri jong ke Upper Shillong Distribution Subdivision kebadan ha Henry Mer sya ke Lengka Distribution Subdivision kelepan pauru bagane karai jong ketenat MEECL kelebu ha pedeng ki babun ki jing ya kathan kam tam ha bapai ke jing siaw ke bai boarding ke jing tan boarding thamai kajing senapan bahai kilan boarding bat ki wei ki kam bedai bat kajing sam boarding syaki long yeng long sam hagan kathan habai keran bagi nong tok kubor uba Lionel nong klau ubalong ukonvener ke Joint Action Committee ulapan pau bagi niki khatwai teligi snong kimla asatia ban pediang ya kane kajing penkela namarkan ketak sibon niki patba jong kini gisnong hagi babun kiliang Ula pentip panakaliang jong sembut menteri rang ba kejela ula ai kejingkular bon sapha penkela biang no ek negara jong ke MEECL syaga bajule baro sikata mau SDO jong ka opor Shillong mau ang bakisnong ki jong pi kila hab sha ka umlingka tilingi konsol ikni ki pat nong song snang kini kina mak snang ki ong yimyo jing tip yimyo jing thoi ka Shillong bet bakani ka jingle ka dei bet na kamta convenience jong ki officers kamdei na kamta convenience jong ki public jong ki pat pa habai fi sengi ke office habai fi boy ke office kalong ban pensuk ban penjan ki pat ba handai ke jingle ka jungi kalong ban penjan jari ki pat ba ti ya kani nakaliang jungi khatbai tili kisnong kim la ban piang ya kani ke jingle ke jungi bat ngi ru dono ban takas ngi ngin le chili kisnong ki thau ngin penpana pat ba ka hak bai de hi ba ka kam boarding ka kam light ka kam yu ngin ne ngin sa ba hang te opor Shillong Distribution Subdivision Ka National Health Authority ke Sarkar Pedeng kelalumi ke jingyalang menta ketayo ke nong ba Shillong. Bansong bisyare ke rukom pentrekam ya ki artli ki flagship program jong ke Sarkar Pedeng. Ki bakentop ya ke Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY bat ka Ayushman Bharat Digital Mission hagi jela kathan stelam mingi jong keri India. Ka National Health Authority ha ka arpulai teruk jembang arhajar arpuar kelalum ya kejingelang ha ka State Convention Center ha Shillong ban kemi benia ha kejing pentrekam ya ka skim Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY ha ka bagi ha sarkar kathan lammingi na kejela Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura kelawan bani Shimbenta. CEO ka National Health Authority Dr. RS Sharma rengkat kejingidon lang Deputy CEO Dr. Vipul Agarwal Commissioner ketenat kakot kakya kejela Meghalaya P. Sampat Kumar bat kiwe-kiwe kihak sarkar kilapan pau bakiliatai sani bah kejing penterekam ya ka PMJAY bat ya ka Ayushman Bharat Digital Mission ABDM. Habayakran bikilat patai kubor Dr. RS Sharma uloong bag jela Meghalaya bat kiwei pat gijela kathan stelam mingi kila pentrekam bhai ki skim hagaba ajingerap ki pat ba hakaliang kakot kakya. Dr. Sharma uloong bag thong jong ka skim PMJAY kade benerap yaki saupo naksispa kinong song kari banyo jing sumar haki hospital sarkar ne ki hospital bala itho dak sarkar jela ne ka sarkar Pedeng. Uloong bagi dkhot jong ka village health council kidai ki bahak mat bani ko ni jing pang balak banwara ke jengma yak imlang salang badai namar kini gi village health council baga jela Meghalaya kelawan syakmat ban ai kila jing sumar gi patba nakaliang P. Sampat Kumar uletho baga jela haga jing pentrekam ya ka MHIS haduk menta kala pelaj arspa khandai phau klur tengka syagi patba ke beliau jing sumar ke hospital bat giladon sau lak teli gilong yeng haga jela ke beliau jing arap lengba ke MHIS bat ka PMJAY. The Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, as you know, seeks to provide cashless treatment to 40% of India's population. And the 8 states which are participating in this conference, basically all the northeastern states, all the 7 sisters, and I think Sikkim also is now included.
8 sisters. So they are all participating, and all of them are doing an excellent work in this whole scheme. So that's, I've been hearing the leadership of all these states, and they are all very, very committed and passionate people. And especially imagine the health, has become very important work in today's context, especially in the pandemic period. And therefore, we find that all of them are extremely enthusiastic. They are adopting technology. They are adopting the latest, sort of means and latest rates, for various diseases. So I think they are doing great work, and we are all very happy. We also exchange a number of ideas. For example, Meghalaya, the Honorable Deputy Chief Minister who had come to launch this workshop in the morning, he shared with us the Panchayat level, group, Village Health Council, which he had, which the government of Meghalaya has constituted, and the kind of work they are doing. They are basically the frontline, workers or frontline group, which basically tackle any kind of emergency in the villages, and that I think is what is required for any health delivery system. Unless it is connected to the grassroots, unless it is connected to the basic ground, things will not work. And I think this is a great idea which we are all taking with us, and I think we will try to convince other states also. The purpose is to basically bring such ideas, such implementation ideas which succeed at the state level to the government of India, and then share them again among other states. But what we certainly want is that anybody who gets sick, anybody who needs hospitalization, and who is actually a beneficiary of ABPMJY, is not denied treatment. So that is the parameter. Actually, there is a total, if you look at, like, for every family up to 5 lakh rupees, actually this can be covered, and it is covered. And again, there are a lot of packages, around close to 2,000 packages are there. And now there is a health benefit package 2022. It's being, its new thing is coming up, and we are going to bring it very soon, in a month and so. Once this is that actually package actually will address some of the issues what you are mentioning. A new health benefit package which is going to come up. Ka Federation of Khasi Jentian Garo People minta ketayo keladawai ke Sorkar Jela bagadiban sedang penterikam syua yaki smart meter hagi office terikam jong ke Sorkar haswa baginet pendat yaki digi meter syaki shnong ditau ke Jela habadawaru bagi Sorkar kedai bentung ya ke kenhun tokit ke balat luat halor ke jing kelem kensan jong ke dom ka yeng darbar tauan bertemai jong ke Jela. Ki nongelam ke FKJGP habok kejingelam working president kaseng uba Dundee si kongsit. Bat kiwe-kiwe kilepen pau bakim don kano-kano kejing temu ban persya aki smart meter. Hendrai kum bakalong menta, ki bobon ki breu kempat senguh tu asya syapang ki smart meter, kumta gila ajeng mud ke Sorkar bagari ban penlong ya ki program ban ajeng pensya ki patba ke Jela, ha kabedai bagajeng pendat ki smart meter hagi yeng jong ki breu. Uba Dundee kongsit ulong bagaseng kala ajeng mudru badiban pendat chua yakini ki smart meter hagi office Sorkar hagi yang kisem bat ki karkhana ki balalong try de Sorkar banda kaliang uba prestun tensong ulah pediang ya kijing ajeng mud jong ke FKJGP. Ulong bagaseng FKJGP yang mentahi kepercayaan ban pendat ki smart meter hagi yang jong ki patba kat ba padi iswa yuso na kejing pendat yakini ki smart meter hagi office bat ki yang Sorkar. Tinggi ngi ong to yang kata kajing temu jong Sorkar kat kumini kejuk mentaban pendat yakini smart meter ngim sodan kay iban persya nama kadai nam ta kajing ha jong department den ring ngi ong ba shop hile kata sedang shwa nakini ki government properties kan mod naki yang Sorkar shwa kemud naki kuatar nata nakini ki government undertaking ki industries kum tar DKI kata kabami nata lakadai sya ta kayarap sisa ya ke MCL bakadong ke junyo nong ya ka bar kumjuru ya kita kinong pendokam ya takalai juga MCL kidon ke junyo nong dia ta kapor sawara ba sopai ba salansar man penrekam ya kani nomor ba nakaliang kaseng nyim kwa bandong nilayo ka jing pensai na kaliang jong minister ong ba yakini ke junglut jing step yo new smart mitari yamata kani ke first phase on baitingkai daka Sorkar Pedeng. Nama kani ke projek kadai ban revamp ya kita ki power sector hakari India hi berawai. Te ya kani ka first phase jong kani ka
ban thiet ban pendat yang smart meter on say yang jenglok jensap da ka fund ba da ka scheme ba yo da central department dengi yong toy kata ngi sultanat ngi yo ta jeng pensai lengim kwa pan yo sasisien kini ki smart meter kin kala komputer ki bossa mo january nang ta komputer ki kini traffic lights ki ba pi ki di central project la pen install ha ki chaka ba fair rek sulong le noi ti ka ju hi la da ka de makana kata ka central scheme nak sti ki jong iban pendri kami de men da ka pi nya sma de banda le homework bat komta ter Hagabede bagajing kalem kensan kedom joging dorbar tawan batamai kejela nakaliang ke FK GGP kelapen pau kejing kendet alor kene kejingja. Uba dan di kongsit ulong bagaseng keladawan ke sorkar bagade bantung daka kenhun toket kebalat luit ban toket benia ban lap iki dau tenrai jong kejing kalem kene kedom kebalong ke kebalapen leran kejela berokawai. Ulong bagaseng ka dawaru Naga sorkar bakade bandek de kebateng ya karaj kia Nirman Nigam Limited kebalatai giyang dorbar tawan ya kabala subajur bakajing kelem kalak bandai nagadau jong kajing traitorti ya kakam. Fi ba ngin pet hi badan ka failure badan ki civil construction kadon kadau mo de kadau kalak bandai ki ong kalak bandai na poka design re katkum ko repeated form na IIT kaban design makan dan kata kafir ka design job ka te kan trai wat ngi ki ba ki non technical person ngi mlawan priang te dei kata te ka trai la da nakaliang job pildi ka makan dan kafir ka design nya man pej pat kai bukan ong na kata ka IIT kan New Delhi bukan ong mo la ka priang ni emek ta ka ong job state government jongi bat ka pakat long ba ngi hi mat bun si hi ki jing trai dan ngi dan ka jing compromise ya ka quality of works bun si kini ni ki juja mo te bali ki brio pa kinu compromise kita ki khamtam ki mega structure building ka jingtai ki bahe ba de ki spark rotam bali kinu compromise bunsi ni dakadan favoritism na kalian ka sarkar ya ki company bunsi ni ki company hi ki juale dan bor hero ngatra isnai ki engineer ka jongi ya flong nyong ko nyu kinumla ban kran area ki company ki laman le kat bagi man maki te na kalian ka jongi hi ka seng hi ni penramjur ya kan ka jingja bat ingit scam ba kibri benta kapan penurlong ya jing penhak ya kan ka mat pedang juga assembly kepada jing le ra yangi kum ke jela ngit scam ba sarkar hi kamle ben shong klikti ne ban long bakan long senjor rek di ben le ka batenge kisno na ban lap ya jing sha borok halor kan jing hap rong ne ka dom de bon thong da ka kun hun toket ha kapag kumsan ka sarkar yang di banlap yang jing sisa bu pai bar pun sai karong kami ban thung ka hun independent kabalong mah kun hun laj luat ban toket la da kadai nakadaw kata ka jing feel ka design nya na la kadai nakadaw jong kata ka jing don ka jing inferior quality of works di banlap ya kata ka di don ka independent inquiry banlap ya ka jing sisa U Director General ki Pulet ubathamai kejela u LR Bishnoi menta katayo ulawan ban shimti ka kam kum kledo jong katanat Pulet. Bad uniu he Pulet ula pentep bakathong bo ula bo hakmat e panai ke jing syakri kejela. Kalong ban penlong ya kejela Meghalaya ka ba syongsuk syongsan bad bante la kami kambaman ha kejela. U Director General ki Pulet bathamai kejela u LR Bishnoi ulaong bo kum kledo jong ki Pulet kejela bo ikathong ban penlong ya kejela Meghalaya ka ba syongsuk syongsan bad banele ru ban pedunai ki kam thombor persya ki kenthei bat ki kam bean ha kejela Meghalaya. Ka sorkar jela kelapen menah ha ka khat nreu trek jemang arhajar arpuar balathong yu LR Bishnoi kum u DGP bathamai kejela. Bad u Bishnoi lu shimti kene ka kam ha ka arpo trek jemang arhajar arpuar. Hadian ke jing shimti ya ka kam unia u DGP ha ka arpulai trek jemang arhajar arpuar. Ulele ya kendo yu sembut menteri rangba kejela u ba preston tensong ha secretariat. Unia ukledo jong ki Pulet ulaong ba mare shimti ka kam ulalu me kejingelang bat ki he officer Pulet kejela ban snguto khamba halor ka jinglong jingman ha kejela bat kham tam e ka beidei bat ki kam sniu ka baja ha kejela. Ulaong baki Pulet kejela ki bu akhmat e ban penlong ya ke Meghalaya ka ba syongsuk bat kane kan yai beteng bet. Habalekli kumno onle ban rat dengkong ki kam bean bat ki kam sniu ka baja ha po kejela. Unia u DGP bathamai ulaong ba kejela kala don lupai ki officer ki bala i bah ka kam
bat daga jingetre rengkat lang kum ka kenhun on thau gilat kilenti ha ka bedai bagajing sha thombor ki kenthai bat ki khana u bishnoi u loong ba an yale ban plet jingmot ba ha ka bedai bagi jingja ki bagi kenthai bagi khana ki sha thombor bat ula syamru bagi kam thombor ki kenthai bagi khana ka jurbha ka nong ba shlong ban ha ki wei pat ki district jong ka jela Ulaong ba an selum gejing yalang banwat gilat klenti ba dikibut rekam banweng ya kene gejing e. So after that I have been taking meetings with senior officials and understanding the crime and other scenarios here, and I have noted that the safe and secure Meghalaya has remained the priority of Meghalaya Police, and it will continue to be our priority as well. So how will you tackle these illegal activities that is going on? So like we have seen there are lots of allegations that there has been collection of money from these illegal. Now we will work as a team. We have a good experienced officers here, and we will work as a team, understand the dynamics, and as a team we will work all the times. Thank you. So we have seen there's also a rise in crimes against women and children. How will you deal with these issues? So our focus area will be to concentrate on the crimes against women and children. I have noted that the crime rate against women and children is a bit high as compared to the few districts in Shillong and nearby area. So we will be taking crime review meetings and discuss the strategy to overcome these problems. And what is your message to the police officials of Meghalaya? Now, we will work as a team, and my message to police is that be humble and show good behavior towards the people of Meghalaya. The people are very nice, and always help them, and then only we can get their cooperation. Thank you. Ka rilum kasi jantia kada kejaka ke badang don bon kiriu temen ke belaken jo ya ka shispa senam kerta. Bat ke badang song pra song sang bat menta ketayo. Sa iwe meirat ilayo ban rakhe ke jingdap shispa senam kerta jong i ibede nak snong nong ka ke badan haga distrik Ribhoi. Ini imeirat ibelaken jo ya kasis pa asnam kerta ide ikong klan makado ibasong basa aksnong nong ka kabadan haga distrik Ribhoi. Kani kejingdap sis pa asnam kam syamlapan kemen tangye ini imeirat marwei. Hendrai lasaki baki khon gikti ki bahayang bahasam merengkat bagi nong snong ki larake lang ya kesingka jong ini imeirat. Ha kani kesingi bekerpang kum syibenta jong kejing rake kesingka lapen long ya kejing eseng bat lobok jing duwai ru ba ublai undang yai ri bat sumar sukheri imeirat. Bat hadian kani la batang ya kejing lek kemen da kejing ot yo kiek. Ini imeirat idan nyongut kikun kata arngut kikun cenrang bat sangut kikun kentai. Bat kini baro kidan hapdeng kemet kebakot kebakya wala kilano karta. Kakun kebakat do jeng ni imeirat ikong shimti makdo iloong bakilayo egejing tip na kebalang. Ya karta jeng ni imeirat namar balapan baptis si iha kepor bidang don kendai senam karta. Bat haba kila ken kila syam ba ilatam arsenam nakasnam kebalasyan hake epic. Kumta geladap da kejing kemen bagi larake kejing dap shispa asnem jo ini meirat. Kili thuru bai meirat naki hinyongut kikun bidon ilala ban peniyari utunum utendai bat mentai iladon palat shispa angut ki seutun seujap. Ini meirat ikot ikia wadah pedeng kejing no kerta. Hendrai iladon patang kejing dunah kebori osno. Ilong ba im syamlapoi perkat ben kenjo Jakarta ke shispa asnem. Hendrai ilapan pau kejing sungu ya ublai ubla rila sumar bat ubala imon ni ban chong pra chong sang bat ilong bela IT bet ila kejing im ha ublai kejing ri jing sumar trajeran
Te kemen rupi ma. Kemen ste. Yo kemen ste lam. Puer se. De kemen se. Marwa trai jerat Ori somar la kata la dap paten. Mentau ni berdaya pusau la dap pa. Ikon jangan mah. Gibadon mentah se. Mentan nyuk se. Te kiksu bot pi. Kiksu si bunti. La nyau re. Alpa nyau pau. Bai kon kenai la yo wa. Haba imbi ni ka percaya baro si kata kaya ka bas ngau tenat bah pimi. Kaya si tenat si tenat lantang. Beli saya, wati ute. Beli saya. Ya tuan, ba sanggup si para. Dia kata kapuri palak lan. Dia anda nak ketu kat ni porpat ita para rot layam. Dia mentai isak so tang langut. Nongkong manga baar cenderang balai sinte. Dia kata kapurpat mengi ipam tuan cu. Dia ngisem tinjar ke. Bunsin ngisa aja, bunsin ngisa tangan. Dia kata kapur te empat yangir empat mentoy batang kelung kena ke. Te ime ipsa hitam. Ilik belaman kesengi ipat ngiyepik parah ying. Te entahlah kadnu kata kapur meilas sedang he. Ngabat tapa para senrang we. Ilik belah. Nip saya ime, ip saya tai para. Te dahadin pan ime suong no layo na dai te pekena jemi lai we pa. Dan layo lai pekena entangi nang roy tengah ka bahe ngabak para. Te email penebela. Te don kapor ba isat tangan bom yo bela. Ndala kham he di para senrang bat manga iras dang songsuk ime. Te hadu kan menta idang long ni kumbang ilong ime. Te iro ni song tenat hi. Te kini ki para ki bahadin ro. Nilayo ya kini ki para ki lahe ki lasan. Ki lah long temen lang kumangi. Niro ni dak hi ki jing kemen ka bakrau ni don hi pedeng ka jing suk ka jing sain ka nyadu kan menta. Om don Galaban Bengali Boys Higher Secondary School Shillong, bat ke St. Anthony's Higher Secondary School Shillong. Kelio abat ke kerdan bah kamat ke eksamen Higher Secondary School Leaving Certificate neka class 12 haka Science bat Commerce Stream. Bala penlong da ke Meghalaya Board of School Education haka bai ke result lapen bana haka arpun reu terik ujemang arhajar arpuar. Bat haka nek result prapulai point reulai nek shispa ki samla kilapas ke eksamen haka Commerce Stream. Bat nyopuway point Henry ar nakshispa kilapas ke eksamen haka Science Stream. Ka Meghalaya Board of School Education embos haka arpun rutrek jemang arhajar arpuar kalapir menaik result jong ke eksamen Higher Secondary School Leaving Certificate neka class 12 Science but Commerce. Haka baki kena jong Kalaban Bengali Boys Higher Secondary School kilawan cekamat haka Science kat baki kena jong St. Anthony's Higher Secondary School kilawan cekamat haka Commerce. U Gyanesh Roy Bhomek jong Kalaban Bengali Boys Higher Secondary School ulayo ikakerdan menengkong haka Science kadbau Rishi Sarkar jong Kalaban Bengali Boys Higher Secondary School ulawan baar bad Uchetna Bos jong Don Bosco College Tura ulawan balai. Haka Commerce pat ya kakerdan menengkong layo daka Ria Karpran jong St. Anthony's Higher Secondary School Shillong. Emerin Karpran jong St. Edmunds High Secondary School baru Keshaf Agarwal jong Don Bosco College Tura kilawan baar kadbau Chirak Deb jong Kalaban Bengali Boys High Secondary School ulawan balai. Haka Commerce kiladon arhajar sopu nyungut blele ke eksamen bat kibela pas kidan shihajar nyos pakat arngut kata kejing pas kalong prapulai point henreulai ne kesispa. Kadbah haka Science blele ke eksamen kidan arhajar kendai spa prapuai ngut bat kibela pas kidan arhajar shispa lai pesan ngut kata kejing pas kalong nyopuai point nreu ar na kesispa.
I'm feeling very much blessed. I'm very much happy and a little excited and surprised as well because I did not expect myself to be the topper. But every credit goes to my teachers. Like whatever I have done today, it's an outcome of their efforts, their hard work that they have put in, me. And second, I would like to congratulate each and every student who has got his result today. And I'm very much thankful to Almighty for keeping me healthy, safe throughout this period of my preparation. And of course, I cannot forget my parents. They were the main people behind this. There were days when I did not feel like studying, and I felt a bit sad. Maybe my test did not go well, or maybe my course is not completed. Then they were the people who kept me motivated. And I feel that for every student, this is very much important that you get a good atmosphere, good environment at home, in your compound, like a competitive environment and an environment which keeps you charged up. You get you constantly get that motivation to do well. It's very much important. What made you work harder to become the first position holder in science field? Yeah, it's very true that I was the 9th rank holder in SSLC. So I stay in Lower Lumparing, and the MLA here is Basanbor. So he gifted me a laptop for my success, and this kept me motivated, kept me boost. Provided this boost, provided me this encouragement to do well, and here's the result. What are your message to the other students? To the other students, yes, it's very much important that you work hard, because without hard work nothing can be achieved. And second, I'll say that you must have a very good strategy, because without strategy, if you just put in your hard work, this is not gonna lead you anywhere, because it's very much important to have a good strategy, and proper execution is important. Like I've seen students having a very good strategy but they cannot execute it, and this is in vain, it's pointless. And last, what I feel that everybody must perform well. First of all, I feel very surprised because I didn't expect actually to get in the second position, and I feel obviously there's a sudden happiness, what do you call it, because since I didn't expect it. And I'm very grateful for everyone. All of them I cannot name now, but my teachers, my parents, I'm very grateful to them. I'm planning to do engineering. That's the reason why I joined science. Because I like more of practical. I don't like theory actually. Who likes theory, na? I want to do practical work. That's why I plan to do engineering. Study. Those who are determined, you can do anything. Have confidence in yourself. I know it's every time you cannot keep hope. Sometimes you'll feel low, but you have to get up. Don't let your mind control you. Okay? The internet is a very big gift. The internet is a boon, you can say. No? Internet, you can use the internet. You can find everything in the internet, from top to bottom. The syllabus. If you didn't understand any topic, you can understand from the internet. Just use it wisely. That's right. I'm really happy. I don't know how to react to this. Honestly, I didn't expect such a result. So yeah, really happy that my hard work and dedication paid off. During COVID times, it was quite difficult for us as everything was going on through online mode. But our teachers were really helpful, and so we managed to cope up things. It was quite difficult, but still we tried to cope up and manage all the things. So yeah. What are your future plans? I'm planning to pursue BCom for the timing, and I'm planning to pursue MBA. Kania kan long ka khubor ka ban pen kendit ki babon ki nong shnong jong kerilom khasi ba jentia. Batang ha kanong ba shlong ki dan palat saus pa ngot ki khana ki badan padang ke jing kordet ke jing im jongki. Namar ke jing dan bon ki long yeng ki bapat bapra. Ya gene ke jing syam menta ladap lum thop ru da ke jing tho bat pen mi sendan da ka kot. Ya ke balale da ka we ka kenhun Tremon ngobha na ke benta ka bha kamyat jongki khana. Kekenhuan belatip kum ke Reach Shillong Ministries ke belatrekam mentala palat khatsan snam nadu belasangya ka.
Nadu ki kendiat senam balala kala lum jing tep alor kejing don ki kena tang ha kanong ba shlong ki badu e ko hok jong ki ha ki babon ki liang la kalong ha karukom em ka bam kadi ka puli puthi bat ki wedi ki jing don kam ha kejing long kena jong ki bat kene baro ka jatang namar bagi wan ki long yeng ki badok tasam na ki long yeng ki biya pat japra bat ki wedi ki daw ka ba pendu opat e ka hok jong ki wat ki em lang salang kat kum kejing khan balalum da kene ka kenhuan hapo kejing elam u Reverend Ruben G Lalu kum u president alap bagi dan sauspa san pu nyongut ki kena ke biya kendo ya kum kini kijing e kishnong ki bag reach Shillong Ministries kalalum jing tep alor kijing im jang kum kini ki kena ki kenthop ayodo madan reteng mauba maublei maupat nong mensong pulis bazar polo bat tentor umkra ki kena ki belayo banekran ki kena ki ba e maki surok ne ki belatep kum ki children in street situations ya kini ka kot kebelatip kum ke children at risk la plat pat ba da ke jingelang kebelalong hak ar pun tarik mentau bena jemang ar hajar ar puar da ke deputy commissioner ke district East Khasi Hills ikong Isa Wanda lalu kum ke kongsan rengkat ke jingedan lang ke district child protection officer ke East Khasi Hills ikong Matti El Warjri kum ke sembut kongsan Kum shibenta jong jing rakhe ke World Hypertension Day ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital Jayau haga arpu itrik jemang ar hajar arpuar ke lepenlong ya ke jing mare marathon haga bapalat ars pangut kinong mare naduk ki kena haduk ke balarang ba kilawan bani shimbenta Kum shibenta jong jing rakhe ke World Hypertension Day ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital Jayau haga arpu itrik jemang ar hajar arpuar ke lepenlong ya ke marathon haga bapalat ars pangut kinong mare naduk ki kena haduk ke balarang ba kilawan bani shimbenta kini kejing kop kelas sedang na Jayau bat kinong mare kila mare lengbak surok jong kesnong Sosun Police Bazar Governor's House Polo Laumali Jingthang Briau Jayau St. Joseph bat lepen kut ikene kejing mare marathon ha khmat khardop jong ke Robert Hospital ha kini kejing kop mare ha ka senior men category yang nam la adu layu ara dau ba san kupar jerwa nong spung kat ba ka barisha khamdet kalara ka nam la adu na kaliang ki kenthai ha ka senior women category ha kaliang ki kena ashinrang ya kanam lado layo ra do samia banlam diwar ban kaliang ki kenthai pat kanam lado layo da ka banala khongji na kaliang kinong trei jong hospital ha ka staff women category ya kanam lado layo da ikong yo priang lin million kat ba open scam jerwa ula job na kaliang shinrang nalor kane Reverend WC Kongwer layo ka kusnam kum unong mare ubalarang batam hagarta But we have read Gordon Karjana kum unong mare ubarang ritam nakaliang shenrang but we have read sapi banyar marpana kadai kinong mare kabarit tam nakaliang kenthai. But Udenisius maned ulayo ko kusnam kerpang kum unong mare ubaran jingduna agid khotmet.
ta ka dega sngi ba ngi kwa ban chu ya thu paj ba ba ya ka jingpang ka bangi khot ka wakil BP ma te ka dega e ka ba ngi kum kibreo khamtam hak ka ne ka pateng benreo ngi dei ban khamlong ki ba fikir ngi haban ya paj ba namar let's say habang yo i gini isnam ki ba adem kajing kio jong ki breo ki badan kajing pang BP kala long ka bala i shirkai khamtam hak ba yadai bat gini ki jing pang ki ba jing pang BP ka wanra kom ka stroke ka ba yo heart attack te kala dai ke ka ba ngim juda yo i kum ba menshwa ki snam ki post snam ki bala adem menshwa le sing i wei si sen saubanai sen sanbanai ki ba yo stroke ki ba yo pang heart attack henrai hakini ki sngi mantapat ni yo i teng langut sangut stio bro te kani gadai ke ka ba penlong yang i kum hospital bat ngi ki brio ki ba pej ya ka kot ka khia jong pej ba bangi sngo ba kadai ke ka ba ngi don kam ban kham ya kit khia khandiat te halor kata hospital glashim ya kani ka senjan ba ngin siap penlong i kenja marathon bangi ya invite ya kini ki porlok ki bahiang bahasam jong ki staff bat ki staff ki student sang ni tang man shu pentip ba ngidon kam ban bu jingkan mau bangin sumari ladi ha ka ba dai bat ka jingpang bakio BP nang bangi nomor kumangi shani ngi khot ngi dai tribals ma amot ki dai ki rulum te pinda i ka rukom im jongi hagi snam ki ba manshwa bat menta kala bon rukom te katahi kala penlong yang i bangi la sedang banlong ki brio ki ba bayo ikom gitu gi jingpang songsok le se ke bangila banong ki jingpang sini jingpang BP te kom ko hospital hingi shu kwa tang ban shu ya penken mau ya baro hakum kani gasngi ka world hypertension day tang ban shu penken mau ba kini kaniru ka dai ke bangi ngi don kam ban ya perkhat ba khnang ba ngin la ban yo i ka ko ka khia apreng jongki brio jongi shani Ka Federation of Kazi Jantian Garo People Maulai Circle hak armenyo terik jemang arhajar arpuar kala play perdai ke Lumpung Ilakai Football Inter School Knockout Football Tournament ke Bapra ke bala penlong hak Madan Head Stadium ha Maulai Putmuri. Ya kini ke Lumpung Ilakai la play the working president ke FKJGP Sengkeme uba dan DC Kongsit kum Kongsan hak jingidan lang ki weipat kinang lamba kemat juga seng. Kat South League School nak lagi jaga juga nombak Shillong kilawan bani Shimbenta hak ni kelumpung Ilakai. Bat la play perdai ke jingi kun da ke jingi Ilakai hak pedang ke Pearly Dew Higher Secondary School persya ke St. Anne Secondary School. Bat hak ni ke jingi kun ke Pearly Dew Higher Secondary School kala job da Sun Goal la ke way. Bat usamla Beltes nong tenger ulayo bantap ke hat trick nilai gol marway. Ka Sarkar Jelah ke sintok diang jong ketayo ke penlong ya ke jingelang kit bok kit ruyang ya kirang bat kita ya kai jong ke Jelah ke bila syajit menemi kemat ke Jelah syak Lumpung Khelo India Youth Games ke penlong ha Pancula jong ke Jelah Haryana naduk kalai terik haduk ka khatsau terik jeleu arhajar arpuar. Santali ki kenhun ilakai ke bere jong Sports Authority of India Meghalaya ke bere ni santali ki disiplin ken le shim bentah ke ni Lumpung ilakai ke Banlong hagi santali ki sorba bakentop Delhi, Pancula, Chandigarh, Shahabad bad Ambala. Kini ki kenhun ilakai na ke Jelah ki kentop ya ke kenhun ilakai football ki rang bad ki thaya kop mare ke bedon prangot ki kenhun judoba ke bedon laingot kawai ki thaya ilakai boxing bad arngot ke be kop jingi. Laban kedau hang ni baka Khelo India Youth Games kadai ke badan hado arp santali ki disiplin. Bad hado prahajar tam kirang baki thai lakai na keleng ki Jelah jong keri kini shim bentah kini ke Lumpung. Ke Sarkar Jelah kala kit bok ruyang ya kini kenhun lakai ke Jelah ki ban mi ha kalai pau terek naga Jelah ban lej sya kini ke Lumpung lakai.
Shen ke jela Meghalaya kan sayok ban penlong ya kejing yakop ke bahe ke perthai berogawai da kejing simkhya ke we ke seng ban kentiu ya ka we ke jat jingel akai ha ke joko por ban kentiu ru ya ki kam jung okai perthai ha ke ke jela jungi kani kejing yakop kan de kejing yakop nya ya ki jat lieng ke belatip kum ki kayak ya ke ban sepenlong ha ubnai risau menta kesnam arhajar arpuar ha ke jing yakran bagi nong pathai kubor Shillong Press Club ha ke arpun ro terek mentau benai jembang arhajar arpuar ki dikhot jong keseng ke belatip kum ke Reboy Sports and Tourism Cooperative Society hapo ke jingelam jong Presiden Ian Vincent bat ki we di ki dikhot jong ke seng rengkat udukhot jong ke kenhuan Good Wave Adventures Bangalore u Manik Taneja Kelithu bai ke jing yakop ke ban tip kum ka Megha Kayak Fest arhajar arpuar ke banlong haki sausni kata nadok ke khatlai terek hadok ke khatnreu terek urisau menta ke senam arhajar arpuar bad egeni ke jing yakop nya aleng kayak on penlong hakawa umtro ke badan Reboy bad egeni ke jing yakop la kershan ru de ketenat jengok kai perthai jong ke jela bad ke Shillong White Water Village Umtham la khmi lenti bagi nong nya aleng ki banwani shimbenta kin omdunai ke prapongot baken thop ru ki kenthai na keleng ke perthai bad igini ki nong nya aliang la tip ru kum ki White Water Kayakers bad ke jela kin don kum ba arpongot baken thop ya arngot ki kenthai bad ki weide ki bakhambon ki nong shimbenta kin dei negeri India bat Nepal la yathu bai ki jing yakop on kampelet jingmot ban penlong tang ye jat jing yakop ki bali ithu akelempong Olympics ki ban kenthop ki jing yakop belatip kum ka giant slalom extreme watercross bat ka time trial race bat nagabenta ki kusnam shkinong job lamang khatsan lak tengka nagabenta ki nong yakop ha ka ba kenthop ru daki kusnam dagi tiar ke be dia dai bat kene ke jingel akai kayaking ki nong nya leng kayak ki bakwa bane shimbenta kene ke jing yakop kila ru banwat jingtip shu da ka batho shaka email shilavincent.india@gmail.com bat manik@goodwave.in. The aim of this festival is to promote adventure tourism and help establish Meghalaya as one of the major water sports destinations in the world, not just in India but in the world. Meghalaya, one of the wettest regions in the world due to its unique natural geography, contains a large numbers of rivers steeped in folklore that are ideal for whitewater kayaking and exploration for both sports and recreation. On a final note, the organizers hope that the people of Meghalaya will wholeheartedly support the event and help with making it a major success. We request you to support this event by sharing news and information about the event on social media and showing up to watch the competition and skill on display. The organizers are extremely thankful to the Tourism Department of Meghalaya and the Meghalayan Age for being the primary sponsors of this sporting extravaganza, including intermediate novice paddlers. So Ian and his team will be organizing courses and workshops for those people who want to get into the sport of kayaking, understand the sport a little bit more. So that is what they do. So we'll be organizing workshops for them and promoting the sport in this area. And yes, we hope to get the involvement of the International Canoe Federation and the International Kayak and Canoe Association, which is the Indian wing of the ICF. We hope to get them involved so that this becomes like pretty much the national championship for kayaking in this country. So there'll be a large number of Indian kayakers as well, and not just people from Meghalaya. So we hope that we're expecting almost 80 to 120 kayakers. Out of that, I expect about 30 to 40% kayakers will be international. Nalor ke jing sumar de gidawai Dr. Medical Science ya ke jing pang ki babonjai. Omla banlen bah kene ke jela Meghalaya bad haki we di ke benta jong keri India. Bagi dang don bon ke bedang shanya ru ban sumar da ke dawai ken bat kat kum kerkom sumar da ke jing start umen barim. Dai na kene ke jinget jong ki babon ba hado menta mene ngidang don bon ki nong sumar pang da ke dawai ken bat ka jela jong ngiru ke dai ke beruspa ke jing don ki ken bat shna dawai. Watla ngidang don bon ki nong sumar da ke dawai ken bat. Nrei dang dunapat ki bandaret pule pentebit ila dia bantep kampanya ya ki ken bat dawai lani ban boru di jing tho ya kerukom sumar tenrai. Kani ka kubor meta ka kenti lese kan long kenduksa ya ki weipat ki badan ya kesap sumar nongpang. Namar ngile kendo yu rang ba ubana lor kesap udah let pule ban pentebit syuru ya ke jing syampang jong u. Ha ke shnong lat lengkot ke bahap ke distrik East Khasi Hills. UPCN akan kenti ure kendo ya wei urang ba uba sumar nongpang da kidawai kenbat rengkat kidawai ayurvedik
kata u Dr. Firmly RF Lengdo, u Balongru Lengdo Jogarat Maule Kahima Khairim. U Dr. Firmly RF Lengdo udai u badan ngasap ban sumar nongpang da kidawai kenbat nado menba udang kena. Hadian bu ula pendap e kemetrik, hagas nam syajar kendai spa kendai puhnyau ula beteng ya kejing pulia jeng u, da kebakam pele jeng mat ke subjek botany. Bat pendap ru kejing pulia ya kidawai Ayurvedic. Bat hadian bu ula pendap e kejing pulia, ulawan pai syak jela lejong bat sedang ya kekam sumar nongpang, nado kesnam ar hajar ar terter. Ngat tmui kumno bangan nong kumno sumar te den takada wanga sarit puli khnang yene kalain ba kumno bangan nong utau doktor nambar bangat tip iro kat kum ching start chulun de kapor bangani shuele start eke bangim tip kapu ching ma balai ngayo ban puli mariade matrik rubun apendep shuage ne kalain juga dikri ke bete jungka botani te apendep ikani re nambar balong don ka we ka don ka don ka meeting kepada po Tun Sukia te senang handai fusan dengan lain setia ria simi cimenta te dapo setia pat ngara iki dawai kembat badina ni te ngapat page te kilapan ban bagat ka dawai ke barak mana ni ka kham klain bor te den ta daw ba ki khot biang house nem khandai fusan Desember ki khot biang po dubawali te ngara biang thing ya compare ti ki dawai nasin dapo yang thie pat ki ong ba phinde kum no mano ba pidon em ki kat kum ki scientific syllabus kepada jungan ka botany kepada jungan ki materials ki ne ki kembat ki dawai kepada ne rong kasi te ngam tip ikatal esila bandon don dekat kum ci alenti junga khen ba ki kembat kasi ki pat don ki record kimpat don record terong empat don ke record ngimpat puli ngisu puli plan baik untuk ngisu tadon kiba idol kasih ku idol kasih betul teren terkadau ong kine fikwa ne do ong aku ai ban puli ne kalain te bang ba ngayeng perkhat ipai ong ma pe khon phin puli te ikan kalain te ngimdon pisah tang ban school ro ta ong hap su wat ram ni tena nada da ngakaling jungki ki ong ba pada pitumu ban pendap aduk bakut ngin kersian ya fi tenga bangsa kum long habia thu ipa ba yem sem hena kayeng sem long kim sha yenga ba ipa ba pri de kan pisa ka cuk mata te cuk mun suar mun long te hende kiwan ngau ya ki te ngai ga address ko ben kiwan kendo silong ni silong pat te yalam ya ki sinong te ki kren bi ipa te ma batai ina dong dong tong pa nung ting mo nung ting ta ai la de nga ki ban puli te hadian nong ta ki ngalekin daki bani petibit no kene ikan ka benta tang thieng idon po mansuang dan po Aurangabad Shatayoshi rukunalai hang thieng hi kai kumno ban shet dawai kumno ban khle dawai kumno ban intip ya ki jingpang jingstong kumno ban intip ya ki jinglong jingman jaki kakoi kya kumtangi poli te kapor bat gi snam klanang yat kumne man lagasni ha kan ka yeng jung u harlat lingkot kumne kinong pang na keleng ka jela ki wan tot bani ojung sumar na gi jingpang ki babunjat bat kham tam kitu badan ma huklai uksang bat ki wedi gi jat jingpang bat nalor ki dawai une urang ba usumaru da ki jenhau ne ka steam
Ngasdang ban ai regular. Dia nadu snem arjar ar. Nadu bakila pelai luit dia ngabangan ai ban sumar. Kila ai kinga kicing penisisa kum kema ke certificate kum ki license kila ai kinga ngabangan menteri sini. Nama halor kidau ke balong ba. Ya karena kicing bomla ban siu pli don ketik ne ba susim de kalun ru. Di kisung thu ba kadon kicing sania yang ngapokari lacong. Kadon kicing sania. Hadir mengalar sumar hendu benai. Kison pek yang tiaki. Hadir kilon pek yang tiaki yo i yang apa? Kecing bun cung kita kipisen junga. Kula palat. Ti ki ong ki nga pila pendep no apa ka hendu benai ni bisa. Ngabuk hiru. Kecing muncul lagi bangan pendep. Ngan pendep tang hendu benai. Tang hendu benai ngala pendep yaki kata bahasa pisah kat arlang. Ngai kikir ki iwan di on ba ngingim don kam dipisah. Ngidon kam ba pipin tristom. Tai no yang bisa sustain no yang tangkum ke bayi buram ai tang silaksan tau. Dengan suntunat baga kasorka Delhi, kasorka na po Maharashtra, kasuntu ka sisa halor jong kini ki hok ki jongi kum kinong sumar ke bade ke indigenous medicine kinong ai doi kasi badi ki kimbat dawai gidon. Nalor kejing sumar de gidawai ayurvedic. Kijing pang ki bau sumar pat de gidawai kenban. Dr. Firmly, yakini gidawai kenbat usnahi daladir. Badang ha kene katayo. Ula pelat pat ba biang ya kawai gidawai ke blasna rengkat ke umpriang ka bau la ai kerteng common oil. Bad ulihat ho bayakan gidawai laju pendan kamru menshwa da presiden barem keri India Pranab Mukherjee. Manta kasngi bolong ka kerpang kapan perlai ikan ke common oil. Kade ke common oil kade kadawai ka ba hicu ai cicakri na ka manta ka ba bhai ki paipa. Ka common oil kade ka dawai ka ba laju penan kam long ba ex presiden Pranab Mukherjee. Ubalong presiden dari India jongi badan buram ubala bangko ai dwar play. Te kane ka common oil kade ka ba step ha ban trikam long ba kene ka kila ban penan kam long ba ke internal and external. Hakjo ka por pila ban su penan kam da ka bakalan internal kila ban penan kam da ka badi kila ban kle ikan ne berkangap ban light na kanu sistem jerho kam num nesne. Radawan ke miet pang hapo sistem kenta lala ko kene hal ini ka sistem di num dan kanu num jokre dan neka jerho dan neka sekun. Jadi kata wai entah dengan fa syaraci ya kan kata wai bagi don ki bayi jangan ki bapang kan dengan fa sini syaraci ini daftar infak daftar kini kata wai sya kan dia kata wai itu nama tak kan kata wai DBI pangkat kejat kamen dan sugar dan thyroid untuk gini sistem telefon yang tengah batai yang sobha pen fa lah yang kan kata wai syai kan syaraci kan lain entah kan parcel ni doktor nang ni entah. Hagani ka kamera Dr. Firmly examine bat sumar ginong pang. Kat ba ha ka wei pat ka kamera layarap lang ya de ka kurim jong ikong anivolin wa lang man ai da wai pat ya ginong pang. Man shwa udang man kam stom te buat kita kecat kan teh dia nak ya lej syak doktor lah ya lej sa hospital anda lami la hospital la ya ik sang sa chang khlan hadian asni pat ya jeng stom ya teh hadian kita paralog pati bahasa marjan ya tho khana ya lap khana ini doktor kan Iwan Yalam ikan, hadiah nata Iwan Yalam yang persiang bukun sangaru, saya ini doktor, tangir Iwan Yalam ini atau perbus tomha, mentang lek tangwan nangsu, mat kecengat kecengta usul usulanyar, keceng Yalam cakita ikong, di lejak bandi dawai lani doktor kini, lai banai udi dawai, mentang lek saya lek kelat. Mensuatang banjang rumlah usul usulanyar mentapa ulah nang melalui seni lagi kan. Mengis bukan apa mengasih tom tu tapi wansi mengisah nasrat.
teh na surat inang cur stong tinggi pan mina ma tinggi pan mina ni poin sumana di sini ini doktor di jengtip bila prasnong ni be cantik snong kidon de ki prasnong ki bayawan sumar sini tinggi jengtip lah tak kayak sayawan dan yang mana sini ngiyo nang kami ngiyo bor ngiyo cuk kaget Ganuksa halor kejing syampang jong niu nong sumar kejing pang ki babonjaj kaderu na kejing la jong uban penkoj ya ka wei kalong kemie na kejing pang ka bawat na hospital ru kila du jing kermen bandang la ben sumar hendrei on dalalit yalam syong niu nong sumar menta kani kalong kemie kalajan koj artat kejing pang jong ka haki kejat te nang te na po bethani gim la ban sumari me te ki pha chapo ni grim po ni grim ban kila ya pet naka te nang tu bat na ni grim ki ong hap ot ya kejat jong ime te ngi ba ban si na mar gi ong la dangim ot la dangim ai ban ot i ime te kala ban kiu shu shadam sim kala kiu shadam ngim la shu ban sumar te ngi pa ngim ban si ngi hap ai ot ke ngi ime te la ai ot hang te ya ni grim telah depot entah kilawan dressing man kasngi kata kajing dressing jong ime pat kam tray kam teh kata kajing dressing jong ki kanang misngi kanang kat manang mi kasngi kanang lihi kata kajat jong ime taka tu kajing suksa ru kam bit kado kanang misngi kanang ang kata kajat ime teka imbakan ut no kan nalorong ta ki doktor ki pan ban ot biang ya kejat ime tamba ngi kham ai shu kin ban pan ot ki doktor te ngi wat lenti no kin mentana dubai sumar ni doktor ya rap si buon sya kan tu jing ot menta kala dak do tu ba ot ka kejat kala darap do menta la jam ningkong isu ithar thia dem ru imla te menta ti layo thia aram te kabere begini ginong pang don shibu ni kiba pli ki along hopeless kibla do jingel men te kapor bang adon shilong te adon cheya lai ching sakri shibun pa iwe ide bana sapo ni hu ide dong pa nan phai choi chi tai ban ta mo that step that mo te ita di i pa chung ide basana pokol kata utari po ni hu te ching stom ju i ga jur imna shuban kren ado den kholum imna ban kren Teaching stom yung ilong SRM kum kana ke epilepsy. Tang lawan ka teaching stom la kala namadan. Te tang hapo aksan minute. Kana kamet yung iparo la bululut. Watang pendai ke chan hakamet yung ir. But siya samayo yung teaching stom mun ke chan mun long siyo yung pendai ka pang pala la cingam pala. Kumta ka long. Te yung yaki ai por yang artayo long khat sausingi. Hakat sausingi na ka laban keren ngan sim ya kana teaching stom. Kelon juga. Lara kamla ban keren ngam sim te hendai la ya ka singi kapor tang ladap si khat sau singi thik artiyo ki funi nga ba kelala ban keren te hadin malala ban keren kala khot mei khot pa kala pan mai jangan sedang mensumari kana kecing stom epilepsi juga kala te kana ke epilepsi jongka masumana ke kapor ka dikan pesilong te mat snem aracar nyewi mat kala koj akhlai sai te menta ba prilila saya dak lain kam don chu jing stom chat katar unga pendep full course ka de hadu snem archar sipo hadian balasaki ke jing syampang jong niu nong sumar bade ke jing asngau dala ke jing skor ne ginong pang kan longgo kubor ka ba jing kermen na ga benta kitu ki badan ke jing stom ki ba bonjat bat kam tam kitu ki bam don kermen shu na gi dawai alopati ban sedang pat ke rukom sumar jong u doktor firmly RF lengdo rengkat ki dawai kenbat mensua kapor bang ai ke sumar ngar sumar lut ya baro ka cing stop ngam kan tai te hende hadin layai kapor yo i ke cing kala ke ke kam ka bang kham don ke cing jadi ke mong ban pan sibun dum ngai hap si mi kindet tena ta daw long
do ing abadon ke jing ya dei nga ka balak man ke be dei ke jing pang sistem ke kham sim hanga yo ing ke kham ko de tang nam ta ken ke bre ke badon ya ken ke sistem ki kitni ki don ki ba ya dei ki mau ba ke ki mau ba yo dei ki kitni stone kalbradar stone ki moksang but ki be dei but halor ben pen im ya ken ki sel jong ki ye dekat men ke jong ki de ba ngadon ke treatment lang ba ken ke steam therapy ke steam therapy ka peniap ye ki disease ndai ke pen im ye ki sel ka pen kran ki sel te den ta ka dau ba phai khapat ba pek yo i ni system ka ba kham kan re te yo i ba bon sien la dai ki pai ba ki yo ni system ka bi dei u khlai la ne ki bi dan mau ten ten ka effect no ka feel damage no ki khlai ki jong ki ten ten ka increase ka serum ki jong ki kala bon stanga jabo la bon stanga ksui te ki mla shu ban pass of urine problems ne te den ta ka dau ki effect ki feel jong ki ni jong ki haban le transplant ki haban remove no te den ta ka dau balong ngasa sim kiano halor kan kum no ban yarab ki hadem le yarab ki yo i dan i tinggal lasi so te parlok da ketung ila poi sekebokut jeng tup kubor jengi menta kejan miet ngin se syam yang bat pilih syam tayo kejuk kesngi bat ha kejuk kopor kublai shibon kopor jong pi bat chasot